чрез референдуми, но собственото им правителство им пречи. Vidím občany, kteří nechtějí, aby jim Brusel kousek po kousku okrajoval jejich práva. Виждам граждани, които не искат Брюксел постепенно да отнема правата им парче по парче. Vidím občany, kteří jen proto, že jsou Evropané, nechtějí přestat být Bulhary a zapřít svůj národ a tradice. Виждам граждани, които само защото са европейци не искат да спрат да бъдат българи, да се откажат от народа и традициите си. Vidím občany, kteří si na krk nechtějí uvázat jeho společné evropské měny, aby je bylo možné snáze ovládat a zasahovat do jejich hospodářství. Виждам граждани, които не искат да сложат около вратовете си оковите на общата европейска валута, която ще улесни контрола върху тях и намесата в икономиката им. Vidím občany, kteří se nechtějí nechat okrást o úspory přechodem na euro a nestojí o zdražení všech svých potřeb ve jménu evropských hodnot. Виждам граждани, които не желаят спестяванията им да бъдат ограбени при смяната с еврото, не желаят цените на най-необходимото да се повишат в името на така наречените европейски ценности. Přijetí eura neuškodilo, ale také ty, jejichž občané přijetím eura schudli. Знам, че има държави, които не пострадаха при приемането на еврото, но има и много народи, които обедняха заради това. Neznám ani jeden stát Evropské unie, kterému by uškodilo, že euro nepřijal. Знам едно, няма държава, която да е пострадала, защото не е приела еврото. Proto jsme euro u nás v České republice nepřijali. Nechceme obětovat další kousek naší svrchovanosti. Точно за това ние в Чехия също не сме го приели. Не желаем да загубим още една част от суверенитета си. I my v Česku usilujeme o referenda, ale i naše vláda a i náš prezident nám v tom brání. Също като вас и ние в Чехия се борим за референдуми, но за съжаление нашия президент и правителството блокират пътя ни. Je jenom jedna země, pro kterou je euro výhra, a tou je Německo. На практика има само една държава, която печели от еврото, и това е Германия. Braňte svou měnu, braňte své svobody, braňte svou suverenitu a nenechte si ji vzít. Kdo rozhoduje o penězích, ten rozhoduje o všem. Dovolíte-li, aby o vašich penězích rozhodovala eurozóna, pak také eurozóně budete patřit a nakonec budete otroky ve vlastní zemi. Защитавайте валутата си,
си, защитавайте свободата си, защитавайте суверенитета си, не позволявайте да ви ги отнемат. Който контролира парите, контролира всичко. Ако позволите... И ще се превърнете в роби в собствената си държава. Abyste se referenda o přijetí eura domohli. V demokracii se totiž vláda bojí občanů, nikoliv občané vlády. Пожелавам ви да спечелите борбата за провеждане на референдум при истинската демокрация, правителството да се съобразява с хората, а не обратното. Až se tak stane, přeji vám, abyste v referendu rozhodli, že euro nepřijmete. Когато дойде денят, се надявам, че ще решите да не приемете еврото. Přeju vám v tom hodně štěstí. Já, Daniel Štercik, bloger Vidlák a naše politické hnutí Stačilo. Пожелавам ви успех, Даниел Штерцик, блогър Видлак и нашето политическо движение Достатъчно. Jsme s vámi.